JI Kathar ke usolong lea ko pensi piba ke thak pusi kar Benglon Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen lam the kar bokpong. Nitere po ni phai inkora pho arni East Kar Benglong District Committee BJP SIM along Martin Rong phar pen ja ponsi a pager sia party pen bang pharu phora inkora si COZ puthot BJP party along chepa okdo. Bangso ka chepa ok amme along Dr. Tuliram Ronghang MP ticket pen ki thodun abang phu Omar Singh Tiso EM Suryo Rongphar, MEC Johnny Timung Lapen MP Horan Singh Bay, MEC Kiduan Board Chairman MLA Bia Singh Inglang Atum Chetong Dun Pen May Mission Pen Pachun Pon. News Text Report, TK News. Kalkok Bearong Bethe Tha, Keka, SBC Jomana ke Plumdu no Mangolota, SBC Dala Jomana Alang Padaki Plumdu no Mango, Ale ke Suka Dulu, Asa Samelo, Apranda ke Damdui, Sida Bahagimi. Ada kepi, iya zaman dulu, kami na mesen lo. Aku non MP dah kene lo, mualang di dalam ni je po. Je otonomai state aja ni juga, ni je beko. Form number type, form number type, 1, 2, siapa mau type. Siapa magar pilo mak, yang tu ujung makan semua malong lena. Long lena dia namanya cetok dulu bakam long lena. Ada ke lah cetok apilo deh. Election that appealote implement rek kosi chief minister dana ke pulo mol itima sem satana so panas kapo bukela ba sahilam ne jene le ani padingol alang adat alam ni pepe ado ke pangum pepe akai tulang hong pintu pang tanpa na sola mana tu aju pakadu hai hen damla nang ipena nang tungge melo nang tungge te nang ipena nang ajunu te nang tungge nang lo keta o BJP si kedu apa parti ni join dulu BJP parti ni dulu PP lo keta ai keta na mai nang itu lai mon hempe mewang kosong si nang mahor igrim igram nola BJP am apply lagi ekdom pangpu asal nang celaka anya kelas be ni itu nang tengok manggil mewa oh lapun BJP kita hang tek kemana yang tu BJP Bharat Mata ki Bonde ধন্যবাদ কার্ডম ধনসুরি পিপসি নিলিত মেকে চেলসি রোবান BJP দুম দুইমা উলতাংদে লাসো আলামাং যে থানাং কক দি নিলিতা লাসি মিলি lam kapin chongthap lapuke kali jadji ate nilidum APHLC amang thekhe ko kenu sar jai katharalong nilidum kacherabdum alangni MP kithudum teng 2011 aningkan halaso adu alangni independent pensi kithulo halaso adu pensi cherabdum bomlo nilidum mabange lasi la celangun bomno alam ida constitutional alam si nangetan pot ahom lo tema alam la pen la provisionally tunda dumlo constitutional right ka bangke je hang nangi po besar pen la pen apitu abangke APHLC ta amhang nang theklo 2019 naningkan engela amhang thekek pen bangke nilitum bangke dhonsuri long in charge si nang pet lo nili phano bangke APHLC and charge in Peglo, la Penili Panapanke, General Secretary RPC ng Pekpolo. La Penili Tundami, APHLC Pantani Pantami, Dodi Sansi Clemlo, Army Arve Kupe Chingtansi, Atokano, La Pendonsuri, Nanglitum Kadovita Chinilo, La Penilitum, MLA Sata, Ninjabom, the team speech along, Elitum 26 constituency Akardia, Rapente, Kepa Pidum Nike. Dong suri Arab pelut, bangke alang lita nih, pon, la bangke ahok lo, la si nili tu mabang, nili bangke dong suri konstituensi long General Secretary kinapot, cungke damtang MSC election kami pudunanggi, wala nili pan executive satu mabangke nili pan si nanying wai lo, 100% si nili pan bangke nang select lo. Sita में दिल्ली भान tiket tam dipedal Central Committee pen. Api tu to coklo, walam lo, nili tunda kidul kela garat side teman, ikhye data cepat konmo bi besar pen.
Apitu Donsuri konstituensi bangke presiden ta lanang di pulo la bangka nili fansi 100% select lo nili amen jong ingtung te kupi posi lanang di puma puta uwe fit posi tame isi demokratik pulo tante lake rata ningyang di rat kang wai amune da fansi pit hordi mati ho masih support ke wang ma nili fan bangke support posi tame lahir itu managing wai bu kita menili itu nili bangsi 100% kan hailo kita presiden dan bipedal lo nili anaman amat si kita mau bedo lahir ninggang samse kan si nili bangke PHLC bangke jauh nang bong la pente nili itu opposition party bu wajib bu kita ini tuh Dr. Tuliram Longhangsar kejapon tim karbiang longpen kami klien kedam development namu kami Nesen tek dumong si nili tum kami BJP nang join dumlo lapen non MP election si kami sar omorsing biso fansi nili tum ke nang jok pet ko si nili tum dong suri rapen ke nang ke saklo lapen nili tum fan kami development namu bangke nang pipon ko si ning thepon mo atema amet ke namtang alam ruilemdet nang nak ke pa pinai constituency ke pa pi hope development ke sing so rasai kadure nai pulo tante don suri elo la se nele tom nili kesu ningri lo BJP ke jatom Dr. Tuliram Longhang la pen tim kardian long pantame nili tom don suri konstituensi tame alang litom nang lang ponpen nili tom don suri arat pantame katheang longan man po kusi ning helo la pan dan nili la ming tonik lo kardong So, kinilada Mr. Diang Long siyan sar peti ko na may tingalong ang kacitong loy po bang madapil si sarapana kitong manglok si kami sar nito man tulo apor kimi kelong ken dak join janon tulo nito cengwai si nito ki belek ken bangge hambre na constituency pen itu MCC tulo kongres atong ke MCC wholesale manglok lapen la dagda tapi mo konstituensial ang ganito masarlo kapensiyan sarlong singway po kapinalang itong timana po po noong kiranji MP kiligang si kami na itong malong itong tanang claim ng pamipon ang itong halingbiang nilo na itong tinigibang at itong kiwang kita haladag na itong PCC itong tulan halat tumalong pangket mo sa RPNC itong mga apor pitiglo plong itong hamren penabangke ko ang mga kongres kito lang itong siwang po itong itong bansitan ka mo at tinigay nili apor siya kan sinali tumang mo si Jai na pardon Langli pan pahai pan non APHLC amang tek dat pen ke nili pan bangke Donsuri konstituensi long APHLC in charge nang tilo ke jengsi bang la pen pitu nili pan konstituensi secretary si nang point lo la pen nili tum kam glamik bom lo ili tum party da me pahai ji pan la song bong sidame ya damtang MSC election sitame nili phansi constituency executive satum doan ben lo ke nili phansi candidate na ingwai lo isi democratic country pinak elitum India det ke kalimati la si rat aningkang samsi ilitum bangke rat kupi makang wai hala si ilitum ke cijuk du nai mati kalimat la song mong sitame candidate abang nilitum memorandum pidam lo candidate apantame candidate nili panam papi pan sitame nili pan bangke BJP kusinangi pudu ala tiket yang daman tu pan choklo bolam lah hai sitame nili tung claim board ilo ala 2019 tame MSC election sitame la pena pitu bangke la claim lo la pen tuge api bangke constituency executive satum pen kam claim kedama bang masapo cheton te chet ya do ninga chin samse do koklo lai tiket kelong le pen pota la pen presidency ke Japon
aning gedok dia join ni niliamen bangsung selo nang litung kado ko beta chini ko la si constituency executive pen bang afan bang ke central committee tum tanang chingwai lo nilitum memorandum pipilo je reshuffle gori nangi sorry constituency ke president patai ke thom pilo nilitum my meeting ke do eli to manda nang je tong dun lo president ke nili fansi nang pinai bu constituency executive sa to manda nang je dong dun lo nili fansi 100% kan la tame nang dipede lo la pena ko eso nalang ma bang ke nili BJP cepa oblon bang ke BJP claim ke dam ining ke dog lu 50 tang de development tame non nili tum la Dr. Tuliram sa tim ka biang long ke Japon alang litum tame ka cingthur amo sai teknologi tapi nili tum bang ke Don Surya bang ke constituency inkoira fok ambon ben tame nili tum ke kapap sidun hope constituency lo Don Surya constituency ke council Ilitum district council ke long ke 1952 lo ini ange ningkan troksikep sosial apa Ilitum Don Surya Ratsi sini development doloma veloma kace song lok Ilitum je song non peg lo ASDC kalau non APHLC da je song dun li adame non anda Ilitum bangke thangda phope milangda phope son Don Surya Ratsi kisung lo nasi Tuliram sar ke Japon tingkar biang non atum haning ke jete ke lalo Nilitum ke pa phi hupa constituency phantame alang litum non development asai tame nang claim pen Nilitum Don Surya Rat phantame kidu kisung ke boy pen tame ning murpon po matang de kathang nang Japon po ning ke Nilitum bang ke BJP kidun tangkan lok ini na itu Nilitum bang harus pora ingkoi raisi APHLC nang li efficiency do bomang ho je kathar pin angtong di katha kacilang punya do pina social media lo viral do lapu kudat nang itu lo betul ala so nang efficiency do bomang APHLC along abang do bomadu kalang lo tema angtong sarpen ya sar bunang ko po lang litum bota nilitum ma party ke damtang APHLC long ke senior lo tema lasi alang litum kace tonte yang theke nang litum bethida jeni lo ke tim AB bu alam ke jepang nyar long walk ke dam atum ke central committee pen thang concern we pin pen ke dam atum ke BJP akam si claim bolai mati mungkin ke mong le ala audio viral do ala angtong di katha pan election jelo te theng nang ko so ni hal so ki tu kilo kan ni engklot nang pula bangke alang litum central level lo tema aneli ke constituency secretary chotjo amat sini li bangke kabisar dundia authority bang lapona bemat dili bangke arju dunding chotlo jo BJP along ka cepa ok dunji phan ko mane nang ki chak mane kupula nang ki bai la puson do mane BJP along ka cepa la bangke thanolo nang li nili nang thanomati nili tum Don Surya Rat ke kisung thekte iduk papi hup agar biarat si keong Don Surya ke lasi BJP si cari bom lo non council ke di nili tum opposition nok si dolo nili tai APHLC si dolo kado ko eta chini non bangke nili tum ta kelak keleng o bisarlo edio ne Don Surya Rat pancing jin so meme lasi kini kathang development po dunji mene kusi lasi kace Japon non nang li BJP long bang et penati nang efficiency tum kona but silong lang nang di poteng Don Surya long Don Surya constituency alam bang si thandam hechot po Don Surya bang ke vote ke long ye bang ke dililong non nang dum tangla ke long thai pak harui si ni bak long thai thank you chok Itung la media long thei long Martin Rong Phat lang li bang BJP long si kimok dun pusia thei long le media long so ja ni sini tumta media ke wang nang ko ading ke lain
ne alang li bangke hok lang sini li thani patchubai ke nge je ni tu mangi episode si tu mangi hok lang si than ko antu paching ko rat tanda ne alang li bang ini lo drugs laso chulo drugs pine use lo aman ke aso chobomo si mane police tum detain korilo aman ke detain korilo mane lock up ding chom dikhu police station alo amat niri phan beta nang pilo amat ni ta loge lang dun lo la ni tum korte tum ben tonje tum ben chelang si lang dun lo mane ini alang koson ma hok mana hau ahok long alang li bangke loka balong si tinghung boy lo kasi aje no kasi ni tu mangke lang doctor pon bilo de cold drink da hai lepen ke chok jo no hormuta irgang lo pen ke aning da pathe de gang lo nang matha nang ne ni tundo pon tu nang ajeta matha nang ne matha chipasun nang ne yasinili aning pathe de gang lo Martin rong parapan he angke lasok kes ditu drugs ditu kes to ko mat angke ni tumta jingwai singsai nang ko jingwai singsai masi alang liphan secretariat kupen pasun tublo Donsri CC committee aku secretariat kupen alang liphan pasun tublo ase drugs ke akes bang ke tetan asi so kes pen no puta kes ta solibom la ke aholam lo no puta thana lo sinonta hela thana pen lo pen court long ta nonta helar boy lang mase etendo nang kok lo no puta asi la suta poisa nang jahang lang nil pan nilita rabdun lang da pen ke nili bange kanghon bange theta nampang madala pan bange sita acanok lason mane kimob duni po bang nita asuri del masi not bange lang li bange sa kes drug kes pen si pajok di po ajo ne si BJP long mas dun del lam bange hok per lam bange penge lang li bange secretary aputa ave laso tangka paisa ale gitu endi pusi lang li bangke CM agi hai tuliram long hang long si mas dun delo BJP long si asi tangka bang pathe pik lang li bang pen apranda baro bosor hutala akias do pusi so me apranda hai kias bangke pinaan do bon me bangke penke ni tum tha kilo sabe la Martin rong par BJP long ki marzun ajone peng ni tum Donsri entire Donsri bang ke tha kilo sabe ni tum athelang li kam claim kle hok peram party kam hedi claim kle ne draft chodera munin mati nonne thebo alom so phike tisel fit na sonje edik mati aso naso narcotic drugs akes bange lage thepi tante nale tum ki puji pu bang Martin rong pharlang li bang BJP ki dun vek loma lason lang li da kam thang masi statement ti pilo ni tum theklong ini he tante alang li bang ke kalang lo pulo tante alang li ri sang ho hadak bang 521 amuni dhonsuri pen dun at lo pusipu sila bang solam ko ana hok lo lage chubai lam lage alang li supporter re inu ta supporter bi ali kasi alang li BJP long ke mas deng ni tum thang gela sa re punang tum thanang pachini ke den do lam ke
Pini Dhonsari constituency pen Martin Rong Parchot Kalisari Sangho tum bang Forup Ho Paratum si Pinangar Mutum BJP party long Gidondo Salam tum Kipu Bange Kedamtang Ninkan Kon Neta opposition party Gido Ajo ini si Dhonsari constituency lang nging thor theda lasela bangsa ke paching thor je pansi nile tumge pini pen ge la bangsa rolling party long si ke do dundo pus ge nile lasela bangsa lam ko pana hobo laka hokali athe lang le mange party kam da claim ke ajja da kan da claim ke lagi inu Helar amani lagi, nasi larang li kita bagian itu parti hang kelas ada. Napen dia ko lang itong puthala Dhonsari constituency pen ge pini bang Forup Hosasa arara tum pini BJP long bang etlo la sela hadak Dhonsari constituency long ge APSL se party ki nuta velo pusala tum ke ninjel se kula bang salam ko hobla. Lagi coba lang 100% coba. Athe lang li supporter nuta ve dekho. Nupuani enta. Tangke nala tum la ke bangi MP election Dhonsari constituency pen ke la APSL se highway ki nanti ko pani nge chedo hitung ini chedo aniwang da hitung rata mai pi atumi heta do ala luar habjan atumi dita ko lorong klar dong na rata mai pi do nasi aniwang da hitung mange rata mai pi do ge Dhonsari bangi la si 100% hitung garanti pi thek la bangi highway gi non kewang MP election mange ilo Martin Rong Par bangke ihudis tige kalang gotima sambe angbong isi incidents na jane alang dike Dhonsari constituency committee along ke general secretary aku masari lagi nali to ma pantachini lo lase Martin Rong Par pini BJP long ke mars dum ten ke ditom Dhonsari constituency APSLC atum ten ke thanapta akana hokta be okol Dhonsari constituency pude de entire Karbi Anglong adang ta alang di kana join ke APSLC thangnap ustabe akaduk sonabe iponna plotang te alang di activities abe la songbong alang di la so incidents pen nang job plot pen athistame uthot kam ki claim ke damje phansame alang di tum alang di hian dang stame thanara akabor ida bedelo la pen u committee long stame ke bangi phansame bor i edelo alang di hian pen committee tuma phansame contact avdelo la pen ahoda dak pen ili tumi hian pen contact stame alang di bangke switch off konane not reachable la sonsi mobile alang di phang la sonsi long lot la si pini labang sto Martin Rong Par BJP dun chui poge nili tumke astapatam ining masinil tumke biathaya be athe alang inut haiduk to mane tana APSL se munit lone BJP munit lone Congress munit lone thangpui the alang di phanke lasi alang di pini dun chui lo lake bang aling ke hang alam do alang di aning ke matha joy alam pe nak po alang di pini dun chui lo stame ni to me hian pena bangke thangnat ta labang sto kalukson abe lasi pini media atheng lo pen ke paklar kang tung ke lo pena ko tulira rong hang e thelang kaning je do je 521 members Dhonsari constituency and APSLC na mars dun kolam na kala ke baseless lage worthless na lage nitum Dhonsari constituency committee along CC claim bang aiselo la dake komat amuni da tum se APSLC na komat amuni se kalima nitum chichini ke mate polotang te alang lahai thang ba bi chini ne ahista ba be kita ba be pen kaning je thap lage political opportunity lagi isti political lagi ke NG pupana cha lasi nitum non puta Dhonsari constituency committee along ke Martin Rong Par ben abahera kanto ko jokta ladake idota BJP dun bangbe non puta nilitum ke dothibla lapen momota dothiji pugaliste association non APSLC long na ke mars dun kapre ka khei to ben samin litum chiki bomlo dimasa dun samin litum chiki kuki tum benta dake Dhonsari constituency ke ladake mix ke dodim benak ladake lasini tum adibasi tum bena chingki lo lapen alang litum stame non APSLC ke along ke vaiya pansila tum da ready side lo kuki tum ta do miju tum ta do nepali tum ta do hala haya tum anta non ke APSLC na thusi non ke wang den tiji pu side lo lasila dake 500 or 600 ta lahai ke
baseless la pen board base salam la ke la dak Dhonsari constituency pen ke APFCL se munit ke inut putabe la ke pini la se media athenglo media akorte to athenglo kan sini li pachini lo salam ke se diliram the la se li pachini kon nang pan ki jutsi karjugam to na pula ke hai rapini la bangso Martin nang ke don armu tum ahok pet nangli tum rong Dhonsari constituency munit ma matang ke kaprek constituency munit tum kaprek amunit pensilason kacelang si pini leposon ne kemars dun la pena ko ajhak dota hai kaprek akhe tum de stame karbi tum ke inut puta mars dun de kaprek akhe tum dota hai mene la bangba ke lata sur kali lasi karbi tum ke inut puta pini la bangsto mars jitu laso joining a program na BJP laso joining Martin along si bang pharok phora so se ke join dun pukal ke lake chobai thek tikalam pusni ligi kui asli ram thelam ta sini pachini jal